International News and Politics. Russia nena Nord Stream 2 project cholsan tura riatir turin Germany antur tarup mai enga nge eptu huai tu Alexei Navalny tura in lo rai kerle ziak tu city larin oma tunlai khowela mi tenga event tak pakhat chu lalna le thunai na aril ram lal reng du ngoi ngoi Russian President Vladimir Putin kai ruai sarkarin Russia rama eptu ruai tu ama Vladimir Putin chau phaber turangai Kremlin ro rel dan dik lo le ei ruk na nasat zia huai sen takatlang au pui thren tu Alexei Navalny kumsomli palimi tur poison chikhat Novichok nerve agent manga rai ani thu hi ani Navalny hi Siberia khopui omsatranga Moscow pana hotur airport a athil intura Novichok tur chikhat phulin an raya ni khorhalawa omin ventilator nen Germany rama enkol turin abika thlo na manga phurchuk chu kani kha Navalny hi tuna ventilator nen enkol ni ma se anun na ero ader thonglem lawni in ama enkol tu Berlin doctor tenan soi Navalny tura rai ani thu hian khovel media po alu ane hle a Russia sarkar ro chuan Novichok agent manga rai ani thu hi ati ratangin ala pharengani kumsang ni som pariat march ni li khan Russia chuan spy tan alo mantrin Londona tlan cheta Sergei Skripal le afanu chu Novichok agent mangin anlo zu rai to a British wisa thiam ten thilom dan chui chuakin Sergei Skripal le afanu yalia te chu Salisbury England a Novichok nerve agent mangin Russian intelligence pani inan rai ngei ti finfiana nei ma se Russia chuan ami le sa ta chu Britain ro rel sak turin athon du tlatlova London le Moscow in car in laichin na borok po in achiat pha le ani the Skripals te rai an ni don hian Novichok agent chu nina rishi perfume rim tuizat bura da ni in an soya Skripal te pa fa hi damdo ina an omrenga an thilo hlawani nina rishi perfume bura Novichok agent hi da in British mi meicha pakhat le abial pa taksa a Novichok hi mu ni in abial pa chu athi ani Novichok nerve agent hi a hlom hle a an soidanin milligram tlem te odorless liquid anglek po mihring thana na to kani anti perfume anga mihring taksa a emo kora chole thil intura emo tlem te ka ta jeu po in mihring ru chuk tu khoin riatna thajam asoi sangala minute khat nu loka railo te a thokhar satna nein ni khorhalawa omna koma siam sakin anthi pui em lo po in rual ban lovin anom pha thaianti hetiang Novichok turang chi hi rul chuk nami tur poisona a omani Novichok agent manga Alexei Navalny rai na hi khothlang sarkar te chuan an dem hle a ma se Russia sarkar ro chuan hetianga pu na hi finfiana omlo joint investigation nei chho ngai ti in ala phatluang zel thung German doctor thiam te chuan August ni som pakua a rai Navalny chu uluk taka enfi anuwa le athisan le juntale thil dang te chu German military laboratory an enfi anuwa rai nge yani ti an finfi thuan puanga he thu hian western ramjinga Russia thian thaper Germany ram hroi tu te po ati thin rim hle ani German chancellor Angela Merkel chuan East Germany a communist of noya piang le sailian pastor fanuni in Russian tongte athiama wangin le Vladimir Putin po Soviet Union ro puiwang lai le Cold War laya Berlin khopuya KGB spy how tu te jinga telin German tongte athiama wangin Merkel le Putin chu in thian thatak angin anom thina mase Alexei Navalny rai ani chungchanga Angela Merkel po athin rimin atong chuak na hle a September ni khan Russia chawin a chan thei anita an soife in an cha ngai turani hethil hi democracy ramten mihring za omna le dikna hum him kan tumna konga poimo le bulthut fundamental values beina ani ti in Russia ramin Germany nena natural gas ral atumna project lian le turujat
za asom kwa an zo felto Nord Stream 2 project chu cholsan turin akai ruai sarkar norna le turna po anna sat pha hle ani Nord Stream 2 pipeline siam na hi Russia sarkar ta Gazprom company malak na ani a US dollar tluk le ding on som le point nga man zet euro tluk le ding on ko le point nga ani a siam pe ani chuan Russia ram economy party chuang tu tur zinga mi ani President Putin a thu puang tu Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan chutianga pu na chu fin fiana data kan lam mulova joint investigation naya chui chian ngai ani awangin Germany atangin fiana thatak kan be se ani alatifan Sergei Naryshkin head of Russian Foreign Intelligence Service chuan hetianga inpu na hi khothlangram sarkar en thatu te phiruk na le thilti ani theya rin har satak ani e atibok Cold War wanglai le US le Soviet Union in ep wanglai kumsang khat jakwa som sari dai to khan Soviet chuan America be let na counter weapons turin Novichok class poison hi alo siam chuak to a man ro hlaum tak hai le thal ani a military grade agent phei chu achakin a hlom le zualani Soviet Union ram hroi to thren khat chuan chutiang tur poison hlom le chaklutuk chu an tuipui lutuk lova Novichok class agent te chu laboratory a da tha in an scientist chuan vor Vladimir Aklev ho te chuan kezi za chau an siam chuak ta ani Soviet Union communist ram ro pui tak chu kumsom sari or nuwa ram som pali zeta kumsang khat zakwa som ko chowa alo ke dar khan chung Novichok nerve agent chu Russia Federation chuan aro chung ta zela sikini khuwa Russia chim thlanga laboratory a da that ani a chu khopui chu kharkhum khopui Cloud City ti ni in KGB spy houten an mang tangkai le Cold War laya ral thuam dam doi chemical weapons da that na dipot mun ani a sipai hote silai ka zirna military firing range mun pakhat ani bok Novichok nerve agent chu chemical weapons convention UN du danin man phal lo le khatlat ani a Soviet Union hun laya andam doi ral thuam tam tak chu Russia chuan kumsang ni som pasari khan ramdang riat puin metric ton singli don ati chi ani engwangin nge Navalny chu an hrai le Russian President Vladimir Putin chu dictator ti don ani silo ma se lalber ber takin Russia rama chuan kumsom ni don alo voklal len to a khovel chuan authoritarian ruler anti to a kumsang ni som ni palia atra ma top dona chumi nu a po lal zela do awangin le a party hruai United Russia ti chu tun naya in thana achet chet de wangte alarna za asomriat don ni thin tun naya za asomruk vela atlak niam ta ka wangin ama chau phabir le soisel ngamber Alexei Navalny kumsomli pali chu hling angmaya nga in da that atum ni inan soi Putin a chuan lower parliament Duma chu ala thunun tlata Navalny la chuan dimbak saklovin rugru om khom le misual ho Party of Crooks and Thieves ti in an ro rel na chu mi puiten an zo changban kham hle ni in asoi thina smart voting project anti manga Moscow khopui op tu council thana po seat somli panga a somni chu ep tu hoten an lak sak to ani tin September ni som pathum khian region somthum pakhata le city council a smart voting project mangin in thlan na nei turani a chuta chuan ep tu party an chat that an ring hle ani Alexei Navalny hian kumsang ni som pariat president in thlan na khan chu alo tum ve to a Vladimir Putin a king phaber turani a ma se Central Election Commission chuan sum ti chingpen ti in election a adin ve an phalsak lowani anti Putin rally te a hoi hot thin wangin man tokin zela an khunga ni som nga zet khungma se Navalny larna hi azwal pha sau jok si a chu wangin man le thin fo a in da that mai chu antum ta jok ni in ama thlop tu te chuan an soi Navalny hi YouTube patangin atlang au thina omskopuya akal po in YouTube manga athu cha soi chu dar kar nga chung lekin mi nuai riat le singa in an thlir man ni in AP News chuan atar lang Germany rama conservative Chanchin Bu
dai wel the wall chuan Alexei Navalny tur manga rai ani chu aziak war le a conservative politician Wolfgang Ischinger chuan Navalny rai na wangin Russia chu hrem nge ya phutani Ischinger hian Delspizen chanchin bunena Ukraine rama Crimea anti dan le Eastern Ukraine pro Russia athop wanga pro Russia hel hoten Ikovice muna kumsang ni som palia Malaysian thlona Boeing 7 trayo MH17 mi jani som ko pariat chuanna ka thlak na wangte puin hrem angaya tuna Navalny rai na awangin Russia nena in lai chen na chu chutcha angaya ni ati Angela Merkel po in atho pui party atangin Russia laka hrem na lek tura norna na satak atok me kani Chancellor Angela Merkel chuan Novichok manga Navalny rai na chu tual tha tumna atem murder ani a rin hlel rual lavin min bar khai tu ani ati hial Germany sarkar thu puang tu Stephen Seibert chuan he thil hi German Federal Sarkar chuan adem tak zet ani ati German Foreign Minister Heiko Maas po in Berlina Russian palai diplomat thil omdan asoi puya Germany hian an thian tha European Union le NATO ram tane na po thil omdan asoi to ani Navalny tur manga rai ani dan chu Organization for Prohibition of Chemical Weapon OPCW10 thilomdan anjong chuak turani hetianga Navalny tha tumna hian mihring dikna le chanvo kan hum hal thin dan akal tlat ani ati Navalny chu Charite Hospital Germany a ventilator nen en kol lani ma se thi hlom lutuk ani to lo ani Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan hethil hi mimal beina ni ringot lovin democracy burthut fundamental dignity chiat tumna le beina ani a international law dan puikal tlat ani ti in Russia chat dan adem le a OPCW in an chui ngei turani ati US President Donald Trump chuan tun thla ni li jitop ni kan White House news conference aneya US chuan he thil hi fiana anei lova ma se Germany soichurin hlel rual lo ani ti in engtiang chiang e thil thendan ka hrevelo lungchiat thlak tak ani karing a thalovin arab thlak le ma se afiana kala hrelo kalau ngai venang adik ani chuan athin rim hle angati Stephen Bigam US Deputy Secretary of State chuan he thil thleng wang hian Washington khopuya Russian palai analoli atolif chu mu in Moscow chuan international anga chui zuina chu thataka lo tho pui turina phut ti arila UE ram ta point he thil hi anla thu tak le a ma se UE tran rol na chu fi in Russia laka aum don ani Germany chuan US social na le norna nasatak kara Russia chu Nord Stream 2 pipeline chungcha alo tho pui to a Eastern Europe ram Poland le Russia chuan Nord Stream 2 du lovin an rampal tlang tiran phallava Baltic Sea tuipui hnuaya Russia atanga Germany rama natural gas laklu natur pipeline tak chu an siam ta thawani Norway atangin lupmina lutin Angela Merkel bial him Mecklenburg Western Pomerania apal tlangani Nord Stream 2 project hi Barack Obama hunlaya siam ani a Donald Trump ero chuana du lo hle a German hoten Russia atanga natural gas a pur cholovin US atangin lalut se adu a sumdong mi ti taka US atanga natural gas manga Germany le UE ram than khat chawma thonlu adu ani Trump admin chuan Nord Stream 2 project ti puitling tura tho pui turam le company chu rek be a alo vo khur tho thina wangin Swiss Dutch company LCS chuan kumsang ni som pakwa khan a chol san nge Germany Austria UK Netherlands Switzerland le France te pon a hlok na antel pha ang khovelin Russia chat dan an dem luai mai Boris Johnson British Prime Minister chuan Novichok manga nun nalak chu a huat thala in athin rim thlak tak zeta Russia chuan Navalny anti dan hi asoi fiang ngei turani ati John Elliot US National Security Council thu puang tu chuan Navalny chunga thil thlen dan chuan US ati buai ani hetianga tur manga in hraina chu
pom thei thil ani lawani ti in USA Russia palai te chu thataka international inquiry thopui turin a hril Genevieve Legion French Foreign Minister chuan hetianga Novichok tur manga in rai na hi ana thei ang perin kadem du ani Novichok man na hian khovel dan abo chia a chemical weapons dan na satakin abo chia ani ati Martin Chidech Police Foreign Minister chuan Navalny rai dan hi international investigation ti nge turani ati Ursula von der Leyen UE Commission President chuan Novichoka in rai chu mido ijep thil ti ani hetianga ti tu te chu rorel na ma ruin rorel sak ngai turani ati Joseph Borrell UE Foreign Affairs Chief chuan Novichok manga in tha tumna chu ana thei ang perin dem turani chemical weapons manga in be na hi paljama ngoi san chi ani lul love ati Maria Zakharova Russian Foreign Ministry thu puang tu chuan Germany hian mipuya thilfin fi na omlo an puang ve ringot ani ti in Alexei Navalny rai ani dan chu an pum velo ti asoi ve thung Novichok chu a hlom piawem ni Novichok agent chuan hriat na thajam le ti rol nerve muscle sense gland nerve heart function ati buaya mixing taksa a acetylcholine anti akhoya hriat na jungjam nervous system cholol zovin reilo te ni khorhelo koma in anom zuya thok an har sata neurotransmitter acetylcholine ru chuk to inzom na te khoin thi na em athen lo po in rual ban lova mi asiam thin ni in mithiam te chuan an soi rul tur hlom tak ang mai le sarin VX gas agin athok ani anti Alexei Navalny chu Germany ya enkol tura an phur lu khan thi le damkara omin thlona po ventilator nen phur ani a hetianga malatu te hi NGO pol pakhat Cinema for Peace Foundation anti kumsang ni pahnia din Hollywood star te funded ani German trong chanchin bu build chuan Nord Stream 2 project hi Russia ta na poi mo hle a Europe rama a strategic ral thuam poi mo tak ani ati roet jan chuan Vladimir Putin a hriat thiam tur zongin thu chua soyanga ya a gas ral tumna ti top sak anga yani ati UE ram tam takin thlasik khowo line natural gas niang nar an mamo ani ati Chancellor Angela Merkel khu nakuma abang step down to dona Russia hinatakin akik khak ngamin arem ngamangem ti anthlir ta thup mai ani Nord Stream 2 project achol tir chuan Trump admin foreign policy lotlin na ati thayang Mike Pompeo US Secretary of State chuan nikum July thla khan Congress a UE ramte chu Russia thilti do dal turin le Nord Stream 2 chu tilui lo turin kan du ani ti in alo hril to ani President Putin hi alu lul ngil reu sia UE ram hroi tu te chuan ando ngam tak takangem achiang talo Angela Merkel hian Alexei Navalny an rai tir khan Navalny le sumdon na business operate project chu soijom lo tur atina in tuna ero result te an hriata ka chuan athin rim thar vele ta hle ni inalang Nord Stream 2 project a hian Washington Times jiak danin za asomnga pakhat hlok na chu Gazprom company Russia sarkar ta turani Germany Green Party ho tu Katrin Goiring ekat chuan Navalny beina hian Nord Stream 2 beina akeng telani ati Chris Miller Putinomics Power and Money in Resurgent Russia 2018 ti le khabujak tu chuan Berlin khopui tuala Georgian pa chu Russia sarkar thu pekin ka hlum ani ti in prosecutor ten an soya Russia chuan thuk takin Germany chu a hual velani ati US la chuan UE ram somni pasari jinga economy lian per Germany rama Russia a in chung nong jok du in an rama tanga LNG thonlu chu sumdong thin President Donald Trump le a khon bol upa ta du ber alo ni ve boxi ani